First of all, we are Congolese. We are not Rwandese, and we are not subject by the Rwandese authority. We were in Doha. You have said it yourself. The DRC and M23. We hear ourselves with the DRC government. We are part of Congo and Congolese. So you mentioning that, you also applying propaganda and exclusion and hate speech that derive from the DRC government. Although many Western governments say that the M23 is backed by Rwanda. Thank you very much indeed. That's Lawrence Kanyuka there. He's the spokesperson for the... And the government of the Democratic Republic of Congo signed a framework for peace in the east of DR Congo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Uwo muhango wabereye muri Katari, Amerika, Katari n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nibo bari barimo gukurikirana ibiganiro kugira ngo habeho umuturambye ku bibazo bimaze imyaka myinshi mu karere k'uburasirazuba gakize ku mutungo kamere. Muri uyu mwaka umutwe wa M23 wafashe imijyi mikuru ya Goma na Bukavu. Intumwa y'Amerika ku bya Afurika Masad Burusi yavuze ko amasezerano yasinywe arimo ingingo 8 kandi ko henshi hakiri ibintu bitaranozwa. Ubu tugiye kuganira n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka uri Goma. Murakaza neza muri gahunda zacu za BBC. Lawrence Kanyuka ati murakoze cyane. Umunyamakuru yamaje ati mushobora kutwemeza ko koko M23 yasinye ayo masezerano kandi ko yemera izo ngingo zose uko ari 8. Lawrence Kanyuka ati yego ndabyemeza, twasinye ayo masezerano shingiro y'amahoro kandi turanayemera. Umunyamakuru nibwo yahise amubaza ikibazo kigira kiti ese ibindi bisigaye bizaganirwaho ryari? Lawrence Kanyuka mu magambo yati in a moment, as I can say to you, we have signed today is a framework agreement which set up the steps that will be followed next time, which is going to be all these 8 protocols. Lawrence Kanyuka yagize ati uyu munsi twasinye ku masezerano shingiro niyategura inzira izakurikiraho mu gushyira mu bikorwa izindi ngingo 7 zisigaye, ariko ikintu cy'ingenzi nuko M23 ishyigikiye uyu murongo w'amahoro. Dushaka ko abanyekongo bacu bamaze imyaka irenga 30 mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranye babasha gutaha mu mahoro. Twiyemeje kandi kurwanya urwango, ivangura n'ibikorwa bikorerwa abaturage bigamije kubahungabanya. Turanashaka ko mu gihugu habaho imiyoborere myiza no kugarura ububasha bwa leta, ariko kuva twasinya amasezerano leta ya Kongo ntiyigeze irekura n'umwe mu bafungwa kandi biri mu byasabwe mu bigamije kubaka icyizere. Ikindi kandi ingabo za leta zikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, no muri aka kanya tuvugana ahatuwe muri Masisi hari kuraswaho n'indege za leta. Ibi ntibikwiye. Umunyamakuru ati ariko biranavugwa ko na M23 yishe amasezerano yo guhagarika imirwano. Human Rights Watch iherutse kuvuga ko M23 yakoze ibyaha bikomeye mu minsi yashize. Murabyitaho mute? Lawrence Kanyuka wa M23 ati ibyo ni ibirego bya propaganda bya Human Rights Watch. Mwebwe ubwanyu muzi uko imitwe nka ADF ikora ubwicanyi buri munsi mu burasirazuba bwa Kongo. Twagiye dusaba Human Rights Watch inshuro nyinshi kutwereka n'ikimenyetso iki kimwe rudori cy'ibyo baturega n'ifoto n'imwe, ariko nta na rimwe babitweretse. Yakomeje agira ati turi mu kinyejana cya 21 aho buri muntu ashobora kubona telefone y'amapaundi 10 cyangwa amadolari 10, ariko ubu baravuga ko abantu 300 bapfuye kandi nta hantu hagaragara ngo habaye ubwicanyi, nta n'ifoto n'imwe, nta kimenyetso na kimwe. Ni propaganda ikoreshwa mu gusenya amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bavuga ntabwo byabaye. Umunyamakuru wa BBC yakomeje amazi ati ariko Human Rights Watch ni umuryango mpuzamahanga ukomeye mu kubungabunga uburenganzira bwa muntu. Wavuga ko noneho nta musirikare wa M23 uherutse kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Uvuga ko kuva ayo masezerano yashyirwaho nta numwe warashe n'isasu. Wabivuga cyangwa wabyemeza? Lawrence Kanyuka ati nkuko bizi ntushobora kurebera abantu barimo gutotezwa n'ubutegetsi bushaka kubarimbura. Ubu butegetsi bushaka kurandura abatutsi bose, abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili. Ntushobora kubirebera, ntabwo bishoboka. Twavuze kenshi, niba udukurikira kuri X
cyangwa ukareba ubutumwa n'amashusho dusohora buri munsi, turabivuga ko duterwa buri munsi. Ibyo dukora byo kurwana tubikora mu rwego rwo kurengera abaturage. Iyo bari kubagirira nabi turabarwanira, tukabarinda, tukabirukana kugira ngo abaturage babashe kubaho mu bwisanzure. Uburenganzira bwo kubaho n'uburenganzira bwa muntu bw'ibanze. Umunyamakuru wa BBC ati ariko mbere wavuze ko mwiyemeje amahoro, none wongeye gukoresha ijambo umwanzi. Ni amahoro ameze ati? Lawrence Kanyuka mu gusubiza uyu munyamakuru BBC yagize ati sinigenze mvuga umwanzi, ushobora kongera kunyumva neza. Navuze umwanzi mu buryo bwo gusobanura umuntu wese udashaka amahoro. Ni gute umuntu yatera abaturage akabicura ubusa hanyuma agahaguruka imbere y'abantu ngavuge ko yubaha uburenganzira bwa muntu? Ibyo ntibyumvikana. Umunyamakuru ati ariko hari abantu babyivugiye. Twaganiriye n'umugore wo mu burasirazuba bwa Kongo wavuze ko mu kwezi kwa 7 M23 yishe umugabo we ikoresheje umuhoro, ikanahuriza hamwe abagore n'abana bagera kuri 70. M23 yakoze amakosa akwiriye gushyirwa mu byaha by'intambara. Ntabwo byaba ari byo. Lawrence Kanyuka ati oya, reka nongere mbivuge neza, M23 ntabwo ikoresha umuhoro. Nta muhoro tugira. Abakoresha umuhoro ni FDLR kuva kera, na cyane ko mu 1994 ubwo bakoraga jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda bakoreshaga imihoro mu Rwanda. Murabizi neza. M23 ntabwo ikoresha umuhoro. Nta nirimwe ntabwo twe dukoresha imihoro, kandi buri muturage wo muri kariya karere arabizi. Abakoresha umuhoro ni FDLR na ADF. Ibyo birego ni ugushaka gusa guharabika izina rya M23. Nanone twicaranye na leta ya Kongo mu biganiro by'amahoro i Doha muri Katari. Iyo ibyo bintu byaba byarabaye koko bari kubivuga mu biganiro, ariko nta na rimwe byigeze bivugwa. Umunyamakuru wa BBC ariko hari n'abandi baturage batanze ubuhamya bavuga ko M23 yishe abantu, harimo n'umugabo wavuze ko ingabo za M23 zishe umugore we n'abana 4 bari hagati y'amezi 9 n'imyaka 10. Ubivuga iki? Lawrence Kanyuka mu gusubiza uyu munyamakuru wa BBC yakoresheje ubuhanga buhambaye cyane ati muri iriya ntambara yo muri Iraq mwigeze kubona ubuhamya bw'abantu bavuze ibintu byinshi bitandukanye. Ese ibyo byose byashinjwe leta y'Ubwongereza aho yari yagiye? Ibi bintu byose biterwa inkunga n'abifuza gusiga icyasha M23, nta bimenyetso bifatika bajya bashyira ku meza. Icyo ni igisubizo cyatanzwe na Lawrence Kanyuka ubwo yasubizaga n'ubundi ibijyanye n'ikibazo gikomeye cyane yarabajwe n'uyu munyamakuru, avuga ko ibi byose bibaho ndetse no muri Iraq byabayeho. Lawrence Kanyuka rero umuvugizi wa M23 akomeza agira ati nibyo turimo kuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo turi kuvuga ko byabaye mu Bwongereza cyangwa muri Iraq. Turi mu isi kandi ni ngombwa kumenya niba ubuhamya buvugwa ari ukuri, ariko nitugomba guca urubanza hengamiye ku ruhande rumwe. Muri iyi si turimo hari abantu benshi batanga amafaranga ku bantu bahagararira inyungu runaka kugira ngo bahindure isura y'imiryango cyangwa imitwe runaka. Hari abantu benshi barimo kurwana bashaka uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu mudashobora kuza mugatanga amakuru adafite gihamya. Uvuga ngo hari umugore watanze ubuhamya, tutazi aho atuye, tutazi icyabaye, ngo umugore wo mu burasirazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo haracyari FDLR, haracyari ADF. Umuntu wese ushobora kwica abantu ashobora kubiterwa n'iyo mitwe myinshi ihari. Ntabwo ari M23 gusa. Munyumve neza, muri 2013 cyangwa 2015 hari imitwe yitwaje intwaro 44 niyo yari hari icyo gihe, ariko ubu hari imitwe igera kuri 256. Iyo yose si M23. Niyo mpamvu tugomba kwirinda guhera ku buhamya budafite aho bushingiye. Umunyamakuru wa BBC ati utekereza iki kuri aya masezerano y'amahoro ashobora kuba yazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo? Lawrence Kanyuka ati turabyizeye, turabyifuza, turimo kubikorera. Tumaze igihe kinini dusaba ibiganiro byahuje impande zombi kuva mu Gushyingo 2021 kuva twatangira guterwa n'ingabo za leta naho bafatanyije. Twifuza ko leta ya Kongo twicarana nayo tukaganira, ikaganira natwe ku mpamvu nyazo z'iki kibazo, impamvu muzi.
ubu mu masezerano yasinywe harimo igice kivuga ku mpamvu z'inkomoko z'intambara. Turizera ko nibikeburwa neza bizatanga amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru wa BBC ati ese ayo mahoro azagerwaho bitewe nuko leta y'u Rwanda ibabwira gushyira intwaro hasi cyangwa kutazishyira hasi. Lawrence Kanyuka mu gusubiza uyu umunyamakuru wa BBC yavuze ati oya, icyambere turi abanyekongo, ntabwo turi abanyarwanda kandi ntabwo tuyoborwa na leta y'u Rwanda. Turi Doha kandi namwe ubwanyu mwabivugiye ko ibiganiro byari hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Twari duhagarariye Kongo, turi abanyekongo. Kuvuga ko dutizwa umurindi n'u Rwanda nabwo iyo ni propaganda urimo wowe ubwawe umunyamakuru ikorerwa cyangwa ikorera ivangura abaturage kandi ishingiye ku magambo y'ubwoko. Ibyo nawe nibyo urimo. Ibi ni ibintu bidaturutse ku kuri cyangwa nta kuri na kumwe kurimo, bigendera ku by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buvuga. Umunyamakuru ati nubwo bimeze gutyo, ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bikomeza kuvuga ko M23 ishyirwa n'u Rwanda. Mu gihe Lawrence Kanyuka ari kuvuga ngo oya, umunyamakuru yahise amukupa, ahita asuhuza ati murakoze cyane, ngo yari umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka wavugaga aganira natwe aho yari arigwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We can have a lasting peace in our DRC. And does it whether peace happens or not, is that determined by whether the Rwandan government tells you to lay down your weapons or not? First of all, we are Congolese, we are not Rwandese, and we are not subject by the Rwandese authority. We were in Doha, you have said it yourself, the DRC and M23. We hear ourselves with the DRC government. We are part of Congo and Congolese. So you mentioning that, you also applying propaganda and exclusion and hate speech that derive from the DRC government. Although many Western governments say that the M23 is backed by Rwanda. Thank you very much indeed. That's Lawrence Kanyuka there. He's the spokesperson for the M23 rebel group, joining us from Goma in the east of